čak i među nama koji se nazivamo hrišćani, među nama koji smo pravoslavni hrišćani, ima ponekad vrlo malo upravo tih osobina koje bi trebalo da budu glavne odlike svih onih koji u Hrista veruju. Dakle, ljubav, mir i razumevanje. Prisjećam se jednog događaja iz 2001. godine, nije tako davno bilo, kada sam ne sjećam se više kom časopisu, pročitao više nego potresnu priču o 6 srpskih starica koje su ostale kao jedini Srbi u gradu Đakovici na Kosovu. Đakovica je do 80-ih godina od svojih 50.000 stanovnika imala pola Srba, pola Šiptara. Kada su počela ona zla i progoni srpskog življa, ostalo je 12.000, pa je onda ostalo još 1.500, pa je ostalo njih 300 i na kraju je ostalo 6 srpskih starica, koje su jednostavno odbijale da odlaze i definitivno i pred italijanskim snagama, pošto je Đakovica u italijanskoj zoni, odbile da idu u bilo koje drugo mesto. Bile su predvođene jednom Srpkinjom iz Sarajeva, sestra Poljka, ona nije monahinja, koja je 67. godine ostala bez posla u Sarajevu, zato što je bila stavljena pred dilemu ili služba u prosveti, ili odlazak u crkvu. Znalo se za nju da je bila pravoslavni hrišćanin, pravoslavna hrišćanka, i ona je rekla, ja ovaj posao jako volim, za njega sam se godinama pripremala, izuzetno umna jedna žena, međutim, meni je moja vera itekako značajnija. Dobila je otkaz i rešila se da dođe u Đakovicu, zato što su njeni poreklom iz Đakovice. Naravno, nije mogla da dobije posao kao učiteljica i ona se tada, još 67. godine, jednostavno privila, bukvalno tako, privila uz staru crkvu Svetog Nikole i tu je živela kao poslužitelj. Ona je zvonila, ona je čistila crkvu, ona je pripremala prosfore za bogosluženja i tako je to sve bilo do 2001. godine. Tu je ostarila u toj crkvi. I ona je okupila tu grupu, 5 starica i ona 6. I onda su Italijani rekli, znate šta, mi ne možemo čuvati 6 srpskih kuća u gradu, ali možemo da vas čuvamo ako ste negde zajedno na istom mestu. I onda su one rešile da se presele u napuštenu parohijsku kuću upravo u porti crkve Svetog Nikole. Italijani su podigli odbrambeni zid od vreća sa peskom i od žica, na 4 strane su postavili puškomitraljeze i tu je stalno bilo 20, i ako se ne varam, 28 italijanskih vojnika koji su ih danonoćno čuvali. Ja kada sam čuo da u jednom gradu, bez obzira kom, da su jedini Srbi zapravo 6 srpskih starica, verujte, ja sam prvo što se u meni desilo, poželeo da ode među njih. Znao sam da ne mogu, Bog zna šta, ni veliko, a ni malo da učinim, ali bar mogu da odem među njih. I te jeseni, kada sam bio u Srbiji, kada sam bio na Kosovu, krenuši sa namerom da obavezno odem u Đakovicu, a znajući da se monasi iz Dečana brinu o sestrama u Đakovici, onda sam pitao kako je moguće doći do Đakovice. Onda su rekli, nikako, u normalnim uslovima, ali ako ste spremni da zaboravite sve ono kako se u normalnom i nazovi civilizovanom svetu dešava, onda ćemo vam organizovati da idete tamo u italijanskom tenku, u pratnji italijanskih vojnika. Ja
Ja sam rekao u redu. Stavili su me u tenk, ispred nas su bila borna kola, jedna borna kola, druga borna kola i dali su nam iz Dečana 12 italijanskih vojnika plus vozači i jedan monah je išao sam. Telefonske linije nisu postojale, odnosno bile su prekinute, znači nije bilo mogućnosti da im se najavi. Nije bilo ni važno da se najavi. Kada smo stigli ispred porte koja je ograđena, na svu sreću, pre svih ovih dešavanja, ograđena visokim zidom, pa su onda okolo Italijani napravili jedan prostor od metar, metar i po, onda su podigli te džakove sa peskom, pa onda žicu. Kada smo stali, onda su Italijani rekli, vi sadite unutra, dok vam ne kažemo, onda su oni izašli napolje i šestorica stali sa mitraljezima ovako na jednu stranu, šestorica na drugu stranu, napravili prolaz i rekli meni i monahu, ocu Jezekilju koji me je pratio, kaže, vi sada brzo utrčite unutra. A to je bio prostor kao odavde do ovog zida. I naravno, već čim su komšije primetile dolazak bornih kola i tenka, mogli su da pretpostave da neko od Srba dolazi u posetu. I naravno, odmah se okupilo, neću preterati, ako kažem, bar 150-250 šiptarske dece, koji su onda vikali, nešto su bacali na nas, uglavnom mi smo postali znači. E sad, zašto vam sve to pričam? Taj susret, moj prvi susret, bilo je posle još mnogih susreta, jer sam odlazio tamo sve do 2004. godine, dok nisu fizički proterani i crkva je sravnjena sa zemljom, danas više apsolutno ni traga nema da je tamo ikada bila srpska crkva. Sestra Poljka kao da je nešto najnormalnije videla da je neko došao u posetu i rekla, a mi smo, kaže, očekivali kao da će nam neko doći i spremili smo prosforu, jer sam rekla sestrama, danas će biti liturgija, a one su me pitale, ko će da služi liturgiju? Bog će se pobrinuti. Bilo je negdje oko 9 ujutru kad smo stigli, naravno sa namerom da služimo liturgiju. Nikad nisam u interesantnijoj, da upotrebim tu reč, atmosferi, služio svetu liturgiju. Nego tako. U naizgled praznoj crkvi, a crkva zaista nikad nije prazna, u njoj su Bog, u njoj su sveti, u njoj su duše svih onih sa kojima se srećemo na molitvi. Otac Jezekilj, ja kao služašći i tih 6 srpskih stanica. Bio je novembar mesec. I kada se završila liturgija, onda je sestra Poljka prišla i rekla, znate šta, ja ne znam ni ko ste, ni šta se, čuo sam vaše ime. Hvala vam što ste došli. I hoću da vam kažem da nama to mnogo znači, a trebalo bi vama da znači. A sada ću vam reći zašto. I onda me je povela do oltara. Ja sam naravno tokom bogosluženja, pa ne znam koliko puta gledao u taj isti oltar, odnosno ikonostas, i kaže, vidite zašto smo mi ovdje. Bog nas je sve, kaže, poslao na ovu zemlju. Svako ima neko naznačenje. Svako ima zadatak koji treba da izvrši. Gledano iz jedne šire perspektive, mi kao narod, mi Srbi, smo na ovim prostorima dobili jedno sveto naznačenje. I ja sam osetio da ne sme da se poremeti, apsolutno ne sme da se poremeti taj balans i da Đakovica, grad koji je inače bio metok manastira Dečana,